ole clear tu te chibele vekule hei tu chuma chon nichin mai khani news du omlo tak mai an ron post le a hria tur om le tlat maya chona nuwa khan kan hai dewa media lian zawk te khanin thuchiang zawk an ron tar lang zui bokwa hengpo ni se hetan ron po sian en thuak ta ila thi in mu ron tia voin khan pusang ku nga pau tu Tanhril chu a huan sam a re rei em awangin anu puin a phone po a chan lo awangin zuk ngai ven turin mi pahni atira an zuk mu chuan alo khong to an ti police forensic lamin an buai pui meka a thi chan hi hriat alani lo ama hi an loina Kohhran Upa ni lai ani ti in a ron posa a zelo khop mai tu la chu news dom lo tak te hria tur hi om deuh reng maya om po hi nuam lawani chuanin hi ron post kan hmu masak bera ni a chuan media lian zawk rin tlak zawk te khanin thuchiang zawk anon tar langa chungte po chu kanen chawanga hanen po hianin Kohhran Upa ni lai ani an ti le nga la ni a huiom khop maya kalsan ta ka chung te nu pui te po ni pathianin thlamuanin om pui sela ti hi kan til pui na ni a helaya ron soi hi huan sam are re em awangin anu pui na phone po chan luk lo awangin an ti ni a huana khana kala huana samani ti ro khachu chiang view o me thu nei tu police lampang te forensic lampang te an che meka hayan boi pui meka thi chan taka kha chiang zokin kan hrefa tura po ngai la chuanin media lian zok tena an ron tar la nei hi thu chiang zok a hi han en le tai la heta hianin zalen diu sin ron tar langa an huana Tanhril Kohhran Upa thi in mu August somni paruka Tanhril Presbyterian Kohhran Upa sangku nga pautu chu voin tlaidar nga vel khan an huana thia mu ani Tanhril wai be shoi tu te atanga zalen thodon danin kumsomruk palimi pusangku nga hian Mizoram University MZU ko nga huan anaya tuk thuan ei khama fe a chuak tlai darli thlenga ala holo awangin achung ten han ngai vena thlama thin an huta ani he chanchin zialai thleng hian a thi chan tak hriat hei alani lawa naktu ka postmortem tur ni in thil chulte police le forensic thiam ten an boi pui mek pusangku ngai hi MNF General Headquarters General Secretary lo ni to in tuna hian advisor ani meka zanina lumen ani anga naktu ka vui tura ruam manani aron tia zelo khop mai kum somruk palia upa ani hei tlaidar nga vel dei to khani ya chuanin hei kan muangi pusangku ngai himina mai lo ni lowa MNF General Headquarters General Secretary lo ni to in tuna hian advisor ni mek ani ya hanron tia kan ho tu te MNF lampang tan phei chuanin wi om le zol don ani ti kha ching rengani chon hei kan muangin tuk thon ei khama a fe kha tlaidar li thlenga la holo wangin chungte kharan ngei vena thian an muta ani tin ron zia ka ngai tona kal thui khom maya ei poni semi puilam pangte lo rin dan te khatiang lo soi vak vakang chi kha om lo shram sela ti kha kanin ngen ngal du a thu nei tu ten man la nga an hrevat tura pongai ta ila enge a chan ti te ta khan rin thulo vordar vak lo turin kanin ngen vat bokane chon ta hianin lel hriat puya thianin tinaron zia ka huan sam ani chuan rulina chuk te po ani theya tinaron zia ka kan hrevat tura ngai ta ila ngai to nai hi avak kual na sa thina ni tunlai phetu zep thu cheng lawa Mizoram chhunga te news dom lo tak kan hre thlua to mo kan hreme ka ti la tong ka moi lo ni lo sela heting ang news lampang hi chu hrewak lawela hriat tur hi tam lo sela ti hi kan du vek o me chonin hetaron tiang hian havan leinat om ve a thi chan nakina kan la hre thuai tura ngai la tinaron ziaka kan hre ching le vat tura po ngai ta ila mani lo ka mol throm no ta ti khan borok lian tak mai thil dom lo tak mai thlenga kha an ching fel chho mek ani pona ngai thaya police lampang te forensic lampang te an chachak thei khop mai an fakom khop mai atuna thil thlenga po hian an hre chuak le vat tura po ngai ta ila enge a chan rulina chuk te po ani thaya ron ti te po kha thil ni thaya ni tunang khuwa phei chuanin khating te po ka thilom thaya ni ya amaro chu
police lampang te ha forensic lampang ten a chan dik tak kha anakin an ron puang anga kha lo nga thei te po kha poi mo ni morin thu le eng emo lo soi vak ang chi kha ching lo turin ching to lo turin mi pui song zo kan ni lawa mi then khat te le youtuber then khat te po ti thei ome kha tiang te po kha in su ma pa ngai taka om theu to turin kan in ngel lom ani chon hei tu la chu pi mi ria mi lar khop maya ani hi mi zo nu wa chuan shelo fa hin om ponari nom lo ani mo mi zo thalai jing a po hianin ama ngai sang tu tam tak han tam khop maya mi ho sa tak mai ani ya ho sak dan te po kan hriat vekari noma mi thokurim tak mai ani ya beidong ve ngai lo ti to a chuanin se tlat chi lo tlin ma chu ti chiang kha bei fan chiang kha ni chon ani hi tu lai hin ron lar chho khop maya chan te po kan hriat vekani nom to a khata khan MZP lampang ho tu tena an thuron post te po hanen ngal ta ila MZP in the Mizo Marriage and Inheritance of Property Act 2026 Supreme Court king du tuan dem ron tikul mai ni August ni somni paruk sani somni paruk MZP General Headquarters Executive Meeting voina thukhom chuan tun hnaya Mizo namdan the Mizo Marriage and Inheritance of Property Act 2026 Supreme Court hiela king du tu Mizo nu ni thin namdang pasal nei ta chuan dem takzet thuan soi MZP chuan kumsani som panga tangkhan namdang ni pui pasal nei lo tura inzir tirna hanlo man to thin thuan soya kumsani somni pathum MLA election dona po political party tinte namdang pasal nei ticket pelo tura hanlo ngen to thu soin tuna Supreme Court king tu chu political party pakhatin MZP ngen na zalawa ticket anpek lui awanga aizol kho chunga kongzo an buat sei pha to na ani thuan soi rontia ai pori sela hi chemical chaume kania tunge ai tingen che chauzel don pi miriami kan hria ati to a chuanin lotlin ma chu bei fan chi ani mi teima tak mai ani a teima rum rut mai ni chuti rolin MZP how tu te tunan ron soi sang te po hi tam takin an thlopa mo side ele bi kha om chau te po ti la dot po ni lawani in mu dan theu khalo soi ula ti hianin Supreme Court hial te kha kal rup mai ani pui chau zel tura po ngai ta ila he po ni se hemi the Mizo Marriage and Inheritance of Property Act 2026 Supreme chungchanga hi chuanin tam tak ngaron tong chuak to ati ang voice aron nei thua to amaro chu tam takin khating voice ron nei te po khatun thleng mai hianin an la hnial ve ngar boka ti khan side A le B kha alakal nuk mai ne MZP chuan namdang pasal nei da chungchanga an ngai dan alangai reng ti soin political party sang te chu heng mi te hi engin thana po the chuak lo tura an ngen non le thuan soi an ron ti le riap maya tun tum MZP z hi chuan hroi tu ten an zir boka an che chak thei khop maya an malak na re hianin an voice te hi lian thei khop maya tuna an hroi tu te me kan hriat vekari nom to an fakom khop maya an ti to wa chuan an ni po hi se tlat chi hlo nei lo kan tiang chi kha nia hei tuna kan hmu lai te hin nia an ho tu pa ber hian a zir box in en hianin engemo mo topic lian pui mina zongina an face ngam lo tur tiang kha tiang te po kha an ron thurnol maya tian anon an thu khelang chi te an thu chuang chi te heng hi thil ho mai ang chi hi om ngai mi lawin ka hria in mu dan te ani ve thawin ka ringa manilo ka po khana ni ti he sarkarina an raurel dana te poni an du khop lo na te tha don ni an hria lo thila te phei chuanin hallo le hanza te vak khan nei lawa sarkar la yan ni emo opposition lampang po ni sela an ron dau min mi thina ni chu tu na thil kal me ka po hian eng anging e kal chho zel don thu nei tu te hian in ma an la chho zel tu ra po ngai ta ila chu ti rolin side ele b te na kina hianin boruak ti hluai mo engemo om hluai lo tu ra ngai ta ila pimiria mi po ni semi tam takin ngai sanga mi thokrim tak mai thorim wanga ho sa liau ania beidong ngai lawani tuna ron soi chuate ani chandalam pangte po hitam takin an thlopa nia MZP
kan ho tu te lampang po thlop tun nga cher khop mai nin mu dan thewa ka hemi topic a hianin comment lama khani lo soilang vele theu don nia